Ner malaka nyam ka nasdiala content baro ini bakalin gwasame ka nor online TV channel anda mandune shan kwas nyamle anong roine gwasame en walle banatiti banakaling ta yedane sha luk sha de luk je re which ka juba ka kwi dakrek macha ta dana shalat ka je chet ka tin kone to ka je ki kwa ka ban jusity banakaling kel ka jan lere me kan kono nyam gorno jin bi channel be nyane de kokien Chajo jan gwa no Dr. Machar gwa loke sha luke ka jan shanka die chala shang yandang ron ka paiwel Dr. Machar chala da gwa no sha kwa ka te konde te ka je sha ka nang anetin kontin ne te waje kef re duara gwa se da ne sha na re duara ka shang yandang ron bakal ka pai dioke dan Dr. Riek Machar me cha de kef kel kenen body gani ke en gwa dan cha captain cha kwaka cha kanang ka kwakten ken cha nango bana keling ka jan lere me ko gor kono bana keling agwanu nanga kedi ki ngum shora lat bana keling ker Dr. Riek Machar sha jenang kwaktungwan kenyam bana kwaktin content chana ka jaban shoot ken bana kaling Dr. Machar gwase dane shaje captain jen shala de gwan wo take torbiyeli ka dang wel ti chana ka je kan torbiyel dang wel toni wa ka torbiyeli kenyin ka ti sha kaf anetin kontla jikume gwase dane kabjetin ko kana sika berech me chikan chieng kana tol di national security te ngwana long chukan de ne Dr. Machar chukan ka kaf manene diala content dora ka shenge da nation mo shatwo ka je Dr. Machar gwazira ne kapjetin me sha je kaf kan je kwara dial me chitwo gene shwa kwak Dr. Machar shwa kanang kan kwakte kone sha nang torbele dang wel jen chaja nang medical watch chaja nang bokni ki confidential document ti sha nang re dwara gwade dane kabjetin netin kontin la jikume ne kirme yadit an wena mo shwa jenang laptop ne ba ki kwakte koken te la valuable item di sha nang re dwara te kan shoot ken ba kan kalat ne te konte nanga ke national security service te chala no kan e to bi kan kwakta to bi kan ka de loy ka do ba danan ci kan kanang ka je ne tin la jikwa Dr. Riek Machar cha kanang yo kane tin kone anang yo ne den kontu lunu tin kuchwang kel ke Dr. Machar shirme ngai kone ko en Dr. Machar gwadira ne kap yo tin cha goro kan diala men jikwa ra ba ka dil ke veteran palke ko gorge jeno kume Dr. Machar ke liu ba je tol en dobe dane shalat ke je wa cha kwaktung wan cha kanang re duare amenetin kontela jikware chire ka mo chora lat ka gwate dan re wicha ka juba gwase luktin no luk cha nyoko me gar ka ja chala no luk Dr. Machar me ka tai dan shi neti kontela lawyer Dr. Machar chikan la no men chala da kum kirmi yadi chechong jere ngai kone en bu cha kwak Dr. Machar cha kanang cha mampal dor la businessman cha janang kwak te ga je national security officer ka juba international airport gwate dane cha janang cha daf gold chain cha nang cha gold pieces cha nang ka cha bag de cha janang ka cha janang yuri shop ke kit dollar te cha nang ka je no to talk a teach talk ere gwate dan en point amam pal dor ba chala rojan cha passport cha janang ka iPhone 16 ke Samsung Pro 16 ke Nokia phone ke 1158 US dollar UT 23,000 South Sudanese pound cha nang ka je ke necklace ke kwanwak
Kalau jadana cha lu jenetin kontin la defend lawyer no la ne de kontin la prosecutor team jikal la gwan wo kan quiz kan kwang thi cha kanang ka dakeng machar kan jukware no jikal la no ko kane kon ngaja gwa gone obine confirmation murung bine kon ngaj kane ko jaga juga ramadan la judge ki ramadan la gwan lok je jogono da gwano yo dialati dien kalo jokana kwakin kan dial ko cha gorno te kumbite jor no are loga mo te mi tok tin cha ram kelan dan la te kel ka dag ma cha la pot kang chol jen cha je ladnu bala ramadan billa leading ki ramadan ba de kon chole ramadan en ba luk ba je luk kwide no medan la dur shal ka je South Sudan West Dr. Machar and 7 other lo lersi tana dane cha kamatin barantam cha jojo ngwanu cha ngwane cha nyoko mi gar kake cha dakam machar cha nyoko mu gwal kaje pot kang chol chala do ba chole South Sudan West pot kang and 7 other dwo badan an laske pot kang niam kaje shiramandan ngai kona pot kang cha gwanya longo kuma kirme yadi ka do mi bej mu lat ka jen o e jaramadan tiketet ka jen ngai ka jen o she jaramadan tiketet ka te dialati en nuer waya mi ka ne la let ka la dien tele ka tetten no but no ne ti ko gor kana longo no de kan pot kang yen ka kwi majur dak so jen do badan let kan mi shir no mo jen pot kang kwer mu gwa ngai kon diale ano jan lekka diala ka le de guire ka no jan nyer ka je man nyer ka je o jan chunga kel ka dakar machar chirami mo mdong de mi jeg de jan nok jan menen yene ano gorga jan o jan kana dakar machar kel de ka dil yen kel barai na che jojo ngwanu en target keliu te ka potkang neten kontin lanne kirmi yadit gorka no pot kang de je yen chirkamana gorkana kori dial tam chakalat wide neten kontila ne kirme yadit ando badan lat wide ka je shirman shan lingnu won kwi ko jan ewa bel ka je ko jan sha right ka neten kontila jima rai fm taye dane chaje ti ka je pot kang ka kwi tamalka namo charge logo ne kirmi yadi tano dong de pot kang der right ne ko kin jen menen yen tamati dial wukana beje long re which no kaneten kontila ne dakran machar but ti shi kan ten kona dia na ka jen ko ngai ka je gwando tin dia lat ke kum kirmi yadi chi ke te go pot kang jen shalada long alla Minister of Petroleum Generami Guami Nwaka kangaike kwak dialte konti shalat telemisha menang jen chaja gwanya lunga no take $30,000 te kam nwer wa army and mo ke liu cha tar cha jiganu e ka che tok but chaja gwanya anyway kata dan cha gwanya ke je kume kirme yadit ban ngai ne dialen wone ne la Dr. Macha ne ga dial kon te kel ga je ko re jen o ken dial de ka ji duiri ko de ka kule yan ka dup to show dian lot ngai kon dial mishena menu siase ka kuma kirme yadi ta ko telemun gwa mi biro da lat no mi ba ngat ko jen do badanan gorke gwanta rashan gwanta la ja gorno be ne dialan kontin de kwaramo kwa support la ka gorno jen be ka yen ki be ka lok so mishena me amilla rode ko bana taka ngaitin no Dr. Machar is the right person ko be mal be jenong no ko di jenti diala de ku malka no mi dong she gwan malga she dio je she chi juba she che jiak bat ko jena ram mo nong mal kwala lung jeno jandara mal dara jalat so namo ne tungwan jed loy dien bo long ko en man kuma kirmi yadi tegul gor mal gor ne riek ko mi ram gor mal dio je she mal che jenong ko Dr. Machar tel mi chalat gor no shunga kamal ke jen ki mal ke shunga je but kir is not ready no so ne me mila rode me de konan diala link ta dan en Dr. Machar kan je kware cha yen ke jen tam case chalat ka pot
kang jaram dana chala do jaram nyam man la gwanduir man bi court be focus keje quick kon mandan ten nyam ko de dial chaka kap ka shanka jandang ro mi de baro ala je lat bante dial content ba non ka changa mi bana ka linkel ko kategor bana link ka dob dande kon ka link ja chana roache ka kwi tabandenga shala do jen chaje pen jen rewi ke juba bana jome bana jeling ka do badan en shalat ke je ko shala do tabandenga en wo jen che de je rewi ke juba den te ga mi chukulu to ban jelinga jelere me mia kache ke to ki ngum le rode ke ripon mi shalat gwas me benyo ka yekel ko di yen te ka ngach keten kon lat ko den ken yam ngaje jen wonene tabandenga aram kel ka kirma yadit mi ku kirma yadit ko jalwa ka do badan en yan ka dar kan machar kana jikwar re wucha ka juba bana men dan to ban janga kel gwa tabandenga cha jojo gwan wo te ka warga misha gor gwasame ka do badan shalat ka je en wo tabandenga jeni jen re wucha ka juba Vice President Taban dismissed Ramos of airport security blocked. Jen chalado Tabandenga shala rami mo shapen jen re wucha ka juba jeni jen dera uji ka shemane ka Kenya ka jodan shalat and when mo wami jene jeno shala no chaje look no dere jen but right now ke report shano me bakule kwen antama ka report shano ngwasame wa shawar ga chaje gor Ramadan and la press secretary ka jen mukta by president Tabandenga won mishal ke Manuel Dudcock chawar ga gor ke Facebook de jala do ne jeni rojan cha gor won mishal ke commentator Joel Nomngek aram kel mi bumbum ajen shawara ga chaja goren Joel Nomngek no shata bande ngai Vice President chaje penjal no dare week we dodien ajene ko flight dare jen dare abroad ke dare we dodien chajo kapin ke Juba International Airport chajo blockten jome chaje lat wudishal ke Joel Nomngek ke warga misha gor gwasame muktaf first by President chairperson for the infrastructure cluster Tabandenga Gerald Tabandenga she social media rajanan chalatin che dismiss yala no men chalat ke social media no wen sha pen jal janina mo she to ka jane kach she ke statement misikana me gwasame no wudadien mishali Manuel Dudcock jaram dala press secretary ka Vice President office shela do ne men chala da Joel Nomngek ka jene she talk the statement also referred another Facebook page mishale kirkira call michela do ne Tabandenga jene barro da wiki juba no wan tema Tabandenga gwe kijetin security ke lo gor jeno chede jen jelado ne me she talk ne mani kach ka jodan chikana gor ka je citizenry which ka South Sudan chikan lado ne Joel Nomngek kan shiwar ga me she gor lad network ko en re which ka juba tel politician mugor ka no de jenten ke siasin shikir shaka law no de ke jen ta jomo cha jalat lat ke jeno en Tabandenga no dere jen shiram ba no jen kir ko kir point de she goro teram de jen re which ke juba ka ta danen chete dial che ko control ke je na me karwa de waja ga na ja ka der ko metel siasin ki politician me dero da wande lo je ke shemane wane me ngoda bo riek ki condition ka jodanen shalat gwasme mjang nasko de ken teke ngasko man chala Tabandenga en wo she talk wo she goro dong ba ngaje no temle rode ko ken de content re ki juba cha janok shikena goro no ba ngaje no ken teke re shushka
ka jen jo dana shaling wasme netin kontin kwa tabande ngai kwa support lat ken no rajan cha lat jol nom ngek no cha tabande ngai cha japen o genere wiki juba kane kach kata dana chikan lat keje cha jo me cha jalat press secretary de ramadana te muktab de no vice president tabande ngai mugore jeno dere jere wi dere jen te ramdi japen jen so kene mandana shalat ke cha share ka social media akene share talk ban ngai kon diala connecting content la nasen go ngai diala content de kelke kirm yadit terrami mo mibmen jen connecting content la nwer ko ngai kon condition dana tegatin cha de la lana jarane no ngum talk tabande ngai ke lode shede jen mi jen wanya rode shede talk jen makana men jen ga jere which ko jen ngai ke jeno take a code on the rande je which right now kwala na katina lo just ten jen nyur ka bang chene ka cheka dress che syang je ga dan la daga ne ka telam la daga je so na me der la me de yen ling ka kwi ta ban de ngai ka ta dan en dong chaling je no ta ban de ngai chala rami mo mi cha de kono lare rami cha luko no be jen re which ka juba de yen jome de yen ling agwa no ko gor konti diala kono lat korodian dene ka linka loda ko diti ka te gor liang kane diala kono dong liang karwai ni ka tukne international no en ti diala kon link kono gwasme gor kan liang mutok ko de na de karodian palpin ko de kan siangan jaga dan sianga nare wiki juba de kan ngaje no shi siang magwa of course sianga nare witin binemi siang mo bej ko teram kam ga chonde shirmana ngai kone charan chaje no gen dunone de konen kel ke kirmi yadi cha tok cha de gorno bajalat ajen menen yena tam ne tengwan chikana gorno bikan tok bikan malat ko ken larana dir ko dong baran ba jiwuj no chikana gor so jo me der la jo me de yen ngachalong ko tidial wena mene lakke ko ba ke link no de yen ngajeno jube si selfless ka kanetin kontin la kwar te la kwan wer chinde kelke kirmi yadi ko shiran chero de mo wan amene dong changore jeno de rodo wan chaje binu jien netin kontin te kwi kirmi yadi ke fonde kirbe gwi jeno ramme me bo tiai ke me shi wude shal ka me nyal de nyal she tiai chana roche ke kwi just do dien re which ka juba te ka me la roda bana jelin kel wooden konome Gabriel Tud gat chai jo mishalat gwas me benwa ka yakel ka janlere me Jacob Tud gat chai jen ramkel ka kume SPLA aji pinkir me yadit jente ka panal ka malakal Jacob Tud gat chai ka gwase nyam jen chaje watch gwasde no chaje watch ka kwere dane teke je ka ran kuma spele majira medane woje ude shal ke kwang shora le shirmanda ngai kono no cha gor no dere we wonyam chaja kap chongan gwase dan do be dane kap je chonga je wa shalet ke cha ka lok antama cha jojen wone ne chi Jacob dollar la new governor an pa kwan che ude me Michal ke Gabriel Tud gat chai che nyoko mekama je position de no chaja kam position de la kwar wargani min dini jen ka spele majire wi ka panal no men yam mi chika ga kane je mis kwang shorale kwai keje jene dobe dan chai kapin dunon walle cha jojo no sha wude me sha nyoko mekam je position de kuma spele aji pinkir ma yadi re which ka panal kamala kal ko belet ka be ka gor sha jo mo sha jalat Gabriel Tud gat chai awara mille tre which wine mi kala de longba do be wo keje kana la clear no ngum wo keje mo cha woni jabang che gware akamrada dien antem che Georgia no che Jacob dollar root che wude me Michal ke Gabriel Tud gat chai ka panal kamala kal che composition de la kwer wargani antem che la de chala do che jetok ci Jacob dollar shalad no kalwang masha kame kirme yadit kana position da na tetin la new governor ray wi kamala kal janisha Gabriel Tud gat cha cha jalo lada
atu ga ne walle ka warga misha gor jen ka shanga jandang ro widan wan ka pai wel ron ki dang ro wid jandang ro wid diech so na me da la jandang de kon lingwa sa me cha wude me cha ja kwan la kwer bongni ki ramdala warga ne gor ka panal ka kwi SPLM SPLAIG re wit ka panal ka kamalakal so jan Jordan and they kon lingwa me mi jiram jidis ken online TV channel gore jan wo jen de subscribe kede notification bell de jatwain ko mi chatem shi bare da shamala shubigi bana jegi yo ka gwasan be ka kwila hatin ko kienten ngoten bana ling biya te kamal shuju pare jan bi channel bi subscribe bye bye